Tashdili niming la geltang chibila yin nga mun got shija ki kem duba ne yin Tulupur sheba ina Bangalore ki St. John's College of Nursing la mensha pagi lopchong longa ring sheba yin nidong chutuk ne nidong chugu padu general nursing cheba yin te jela mutu ne nidong nishu ne nidong ni saksum padu post basic BSc nursing cheba yin nyecharang graduation sasu te kap ngala chaga sum topsu chaga tangbudi ngaran chu jinde nani angi tangbelembe chaga thang niba te Best all-round outgoing student ki chaga award for the highest score in academic from the post-basic BSc nursing graduating batch goes to Ms. Chompal Laden. Sumbate Bishop Percival Fernandez ki cash award thopso The Bishop Percival Fernandez Cash Award for the Best All-Rounder Post-Basic BSc Nursing Graduating Batch goes to Ms. Chompal Laden. nga semba pe go chungsung khayin sina tenzo khonsa shoge tuji ka thin tha ngarang ki nangmi ki ngala chebe rewa tenzo nge gi rewa dubre thengi do Cheza ngara semba nala pe gasu chungsu, te masi ngarang ki rokpa ta nyense chazang ki ngala gyapyor ta gasu shuwa la nyening thakpa ne tuje na shuge.